Welcome to the class. Today we will learn the number from 60 to 80. Last time I taught you from number 1 to 60. So this is the third lesson on Tibetan number. So यसरी अस्ति मैले 1 देखिको 60 सम्म सिकाइसके र आज 60 देखिको 80 सम्म भोटे भाषामा अथवा भोटी भाषामा कसरी भन्नुपर्छ त्यो सिकाउने वाला छु र यसरी पहिला तपाईले नम्बर सिकिराख्नु भयो भने भोलि पर्सि तपाईलाई यो आफ्नो भाषाको जरुरत जब पर्छ त्यतिखेर आफ्नो भाषा सिक्नु निकै सजिलो भएर जान्छ सो ta manzo phebe chi so gnang la yang ta pu chidang pu so kha yang mi du ta kharsa kharishu gore chi so shenda gi nyam du chi so shenda gi nang la de gu du cha ne so so ke di ke bya ko ko shita ma chung ba che ani te chi so so ke la tu sho du gi yo be so ro wis du ti de im ba song chang kenan sola ta kia lap se disane ta peche da bugu sola yang tu chu shara yugi mare ani phama sola yang deve kyang tu chu yo mare ba dinde um ba song sa nge de kharishu gori YouTube la takam binang ne nge kanan sola test che labi yo ani kuran so angdang shem ba ina ani kale da pyoge chasang ba chi ya yongre so with English speaking students I found out that the students English speaking students find the Tibetan number a bit difficult because we have different connectors for 60s and for 70s as we saw earlier. So to get used to it, to get familiarized to it, I'm going to say the Tibetan numbers and show you the English number at the same time so that you can recognize what you are saying. So here we go. Tukchu, 6 multiplied by 10, that is 60. Tukchu, re, chik. Now, the connector for 60s is re. So, tukchu, re, chik. Tukchu, re, chik. Tukchu, re, ni. Tukchu, re, sum. Tukchu re shi, tukchu re nga, tukchu re tuk, tukchu re dun, tukchu re ge, tukchu re gu, dunchu. 7 multiplied by 10 is 70, dunchu. So the connector for 60s is re, but it differs a little from number to number. So here again, tukchu re chik, tukchu re ni, tukchu re sum, tukchu re shi, tukchu re nga, tukchu re tuk, tukchu re dun, tukchu re ge, tukchu re gu, dunchu, tukchu re jik, tukchu re ni, tukchu re sum, tukchu re shi, tukchu re nga, tukchu re tuk, tukchu re dun, tukchu re ge, tukchu re gu, dunchu. So as far as speaking about learning numbers,
especially in Tibetan, is more about getting used to it. And so the more you listen to it, the easier it will get. And in my 23 years of experience, most of my English-speaking students have some difficulty with the numbers. So you have to get familiarized to it, listen to it again and again, and you will find it easy to learn the numbers. Tukchu rejik, tukchu reni, tukchu reksum, tukchu repshi, tukchu rena, tukchu retuk, tukchu reptun, tukchu repke, tukchu regu, dunju. Dunju. Now we are in 70s. Now it should have different connectors. Dunju connector is dun. Dunju dun chik. Dunju dun chik. Dunju dun chik. Dunju dun chik. Dunju dun ni. Dunju dun sum. Dunju dun shi. Dunju dun nga. Dunju dun tuk. Dunju dun dun. Dunju dun ge. Dunju dun gu. Gyaju. 8 multiplied by 10, 80. Gyaju. So with 70s, the connector is dun, and what we see here is it doesn't differ from number to number. So it's always dun. Dunju dun chik. Dunju dun ni. Dunju dun sum. Dunju dun shi. Dunju dun nga. Dunju dun tuk. Dunju dun dun. Dunju dun ge. Dunju dun gu. Gyaju. Tukchu rechik. Tukchu renyi. Tukchu reksum. Tukchu repshi. Tukchu renga. Tukchu retuk. Tukchu repdun. Tukchu repge. Tukchu regu. Dunju. Dunju dunchik. Dunju dunyi. Dunju dunsum. Dunju dunshi. Dunju dunga. Dunju duntuk. Dunju dundun. Dunju dunge. Dunju dungu. Gyaju. So if you are beginner, it's good to learn any language in pieces. First you can learn the number, or you can learn some nouns, and you have to have nouns, adjectives, number, color, verb, and then you can start making sentences. So it's like when you are thinking of building a house, first you bring in the steel needed for construction, sand. Likewise, you can start by learning number. So you can repeat after me. Tukchu rechik. Tukchu renyi. Tukchu reksum. Tukchu repshi. Tukchu renga. Tukchu retuk. Tukchu repdun. Tukchu repge. Tukchu regu. Dunju. Dunju dunchik. Dunju dunyi. Dunju dunsum. Dunju dunshi. Dunju dunga. Dunju duntuk. Dunju dundun. Dunju dunge. Dunju dungu. Gyaju. So I will start from number 1 so that you can have some review with the numbers. Chik, ni, sum, shi, nga, tuk, dun, ge, gu, chu, chuk chik,
중니, 쪽숨, 줍시, 조영아, 주둑, 줍둔, 접게, 주구, 니슈, 니슈짜직, 니슈짱니, 니슈짝숨, 니슈짭시, 니슈쨍아, 니슈짜둑, 니슈짭둔, 니슈짭게, 니슈짜구, 숨주, 숨주소직, 숨주소니, 숨주속숨, 숨주섭시, 숨주송아, 숨주소둑, 숨주섭둔, 숨주섭게, 숨주소구, 십주, 십주셰직, 십주셰니, 십주셰숨, 십주셰시, 십주셰나, 십주셰둑, 십주셰둔, 십주셰게, 십주셰구, 납주, 납주nga직, 납주nga니, 납주ngasum, 납주ngap시, 납주ngena, 납주ngatuk, 납주ngapdun, 납주ngapge, 납주ngaggu, tukju, tukju rejik, tukju reni, tukju resum, tukju repsi, tukju renga, tukju reduk, tukju repdun, tukju repge, tukju repgu, dunju, dunju dunjik, dunju dunni, dunju dunsum, dunju dunsi, dunju dunga, dunju dunduk, dunju dundun, dunju dunge, dunju dungu, gyatju. यसरी आज 80 सम्म सिकाइसके र तपाईहरुले यो धेरै पल्ट सुन्नुहोस्, यो नम्बर पनि हेर्नुहोस् र सँगसँगै यो सुन्नुहोस्। अब यो मैले यो युट्युब बनाउने विचार चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि पर साल मेरो विद्यार्थीहरूले टिचर्स डेमा मलाई 10,000 दिनुभएको थियो र मैले उनीहरूको नाम कुनै दिन भन्नुला। अन्त मैले चाहिँ यो राम्रो काममा लाउँछु भनेर उनीहरूको अगाडि मैले वचन दिएको थिएँ र भोलिको दिन उनीहरूले दिएको 10,000 को माथि मैले 60,000 खर्च गरेर आइफोन किनेर राम्रो भन्दा राम्रो उनीहरूले पुण्य कमाओस्, उनीहरूको पैसा खेरो नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले युट्युबमा टिबेटन सिकाउन थालेको, ताकि धर्ममा रुचि राख्नेहरूले पुस्तक पढ्न सक्छ होला भन्ने विचारले मैले यसरी खोलेको। र यदि तपाईहरुलाई यो फाइदामन्द लाग्यो भने लाइक इट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, शेयर इट गर्नुहोस्, आफ्नो जातिहरुलाई शेयर इट गर्नुहोस्, ताकि भविष्यमा हाम्रो भाषालाई पुनर्जीवित गराउन सक्ने हिसाबले सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र यसरी आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु। सो the idea of teaching Tibetan on YouTube came about last year when my students gave me 10,000 rupees, and I promised that to them that I will put it in some good use, and I came up with this idea, teaching Tibetan on YouTube. So I'm sure they are earning some merit, and it's benefiting you as well. So thank you very much for coming to the class, and see you some other day. Thank you very much.